Telo za sada nepoznate osobe nađeno je u bunaru u mestu Tobolac kod Trstenika. Kako se nezvanično saznaje, telo je pronašao meštanin i odmah obavestio policiju. Policija je zvala vatrogasce koji specijalnim alatima izvlače telo iz bunara, rekao je izvor upoznat sa slučajem. Još uvijek nije utvrđen identitet tela koje je pronađeno. Nakon izvlačenja postoji mogućnost da se odmah utvrdi identitet, ali će bez obzira na to telo biti poslato na obdukciju, kojom bi trebalo da se utvrdi tačno vreme i uzrok smrti. Podsjetimo, krajem prošle godine u selu Dolovo kod Pančeva pronađeno je telo ženske osobe u bunaru. Telo su iz bunara izvukli vatrogasci. Nakon toga utvrđeno je da je reč o telu žene 76 godina, za koju se sumnja da je izvršila samoubistvo. Rođaci su prvi primetili da žene nema. Kako sam čuo, slučajno su pogledali u bunar i primetili telo. Shvatili su da je reč o njoj. Telo su nakon nekog vremena izvukli vatrogasci.